Deputy Commissioner Excise jong Southwest Khasi Hills District ubak B Maulong IAS kat kum ke kendon an lais pa arpasau jong ke ME Act Assam Excise Rules as adopted ula Pynbna kum ke Sngi Tyrkhong Kyiad baroh kawei ke Southwest Khasi Hills District haka arpusan terik unok pra arhajar arpusan kabadai ke Sngi rakhi ya ke Christmas bad haka shitarik ukala lingkot arhajar arpun riu kabadai ke Sngi rakhi usnem matmai kumta baroh ki dukan di Kyiad ki ban kentup ya ki IMFL shops bars hotels CA bars CS shops ki kantin bat ki dukan di madan kin khang kerdap hakatai ke Sngi kino ki belek persya ya katai ka hukum kin hapo ke jing penshitom kat kum ke excise rules and acts